tobacco control all over India जर धरले आम्ही, then the best state is our state. Goa is the best state. We are less than 10% tobacco consumption. Average consumption is around 27 to 30%. And some states like Mizoram and UP and Bihar is around 45%. So compared to them, we are much better. But we cannot be, lax around kam ka upayog na, because it just takes few decades to just, get this number from 10 to 27. Madam, एक important issue सांगलो is about e-cigarettes. But ताज्या पहिले I want to just highlight that risk involved in cigarette is how much. If you smoke 10 cigarettes per day, your chance of dying unnatural death is 1 in 200. That means 200 students start smoking 10 cigarettes per day today. Maybe after maybe around 15-20 years, one out of 200 will die. म्हणजे 200 एकटोच मरताले कित्याक उगी चन घेवया न्हय अशें म्हणटले न्हय तुमी सगळे जाण म्हणजे अशें म्हणटले एक्सिडेंटान डेली कोण हांगा मरत आसतात म्हणून बट व्हेरी ओनली 10% ऑफ द स्मोकर्स यूज 10 cigarettes per day. इट इज लायक अ सोशल स्मोकिंग. सकाळी संडास जायना म्हणटा तो एक वेरी कॉमन सारको. संडास जायना म्हणून ते कोमोडार बसून ताका हे जाय मागीर च्या घेतकच ताका एक तलप येता जेवतकच एक जाय म्हणजे रातची न्हिदच्या पयलीं एक जाय. सो ह्यो दिस आर सोशल स्मोकर आमी म्हणटाले. A real chain smoker smokes nothing less than 30 cigarettes per day. Because taka jar the kick yong like dopamine chi, he needs around every 5 minutes to 10 minutes one cigarette. Now if you make that ratio of 10 cigarettes to 30 cigarettes, your chance of dying is 1:2. 2 means 2 friends start smoking today 30 cigarettes, one will be dead, one will be alive. The most dangerous man to the society is one who is alive. Because one who is dead is gone. तर गेलो बाबडो वयलो. कोण बरो पॉश मनीस आहाल ताची मागीर एडवर्टायजमेंट बी मागीर येता व्हडली एडवर्टायजमेंट. Otherwise nobody remembers him. But a man who is alive and smokes 30 cigarettes per day is the most dangerous man to the society because he is a live example to the people. हांव 30 सिगरेटी ओडटा म्हणटलो, हांव 2 कॉपूय मारता बरोबर, तरी आसतना आपल्याक कांय जावना म्हण. And people tend to believe him than doctors. बिकॉज तो थंय लाईव्ह पळयतात न्ही मनीस आपल्या समोर आहा म्हणटा आपलो आजो आहा म्हणटा 85 वर्सां ताका जाली 50 सिगरेटी ओडटा दिसाक कॉप मारता तरी अजून टुणटुणीत आहा म्हणून. फॉर एवरी वन आजो इज हियर वन आजो इज देयर. वय दॅट नोबडी अंडरस्टँड बिकॉज सायन्स इज इम्पॉर्टंट. वी गो बाय इंडिव्हिज्युअल. सायन्स इज इम्पॉर्टंट. सो 50% इज व्हेरी व्हेरी हाय रिस्क. बिकॉज तुम्ही आता फेरम घेवंक गेले बाजारान आनी तुका सांगले ना मॅडम सर एक 5% रिस्क आहा की तिका शॉक येवंक मेळटा. नन ऑफ यू वील बाय दॅट. नन. Because the 5% shock म्हणजे वयर. What is the problem with smoking is it is a slow poison. It is not like ironing that you get shock and you will die there only. This slow poisoning does not even to your mind 20 वर्सांनी मरतलो 25 वर्सांनी मरतलो पळय एखादी नाही मरत आपण एखादी मातशे एन्जॉय तरी करूया म्हणून. सो दिस इज द वॉट इज मेक्स पीपल विथ पियर प्रेशर म्हणटात तेजे आमी एक सर्कल आहा भितर एकटो ओडटा तो ओडटकच मागीर दुसरो दिसता अरे आपूण कित्याक ओडना मागीर तो ताका घे रे एक कांय जायना रे 2 दिसांनी मागीर सोड तुका नाका जाल्यार. इट इज नॉट पॉसिबल. बेस्ट इज एब्स्टिनन्स एक्चुअली. यू डोंट स्मोक. इफ यू स्मोक दैट इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल एडिक्शन. इट इज जस्ट नेक्स्ट टू हिरोइन. Chance of leaving tobacco after you start smoking is less than 20%. That means if 100 students start smoking today, only 20 of them will leave because of doctors, because of कोणाकडे प्रेशर घालो आणि वखदां घेतली आणि 80% people will continue to smoke till the death. So it is a very powerful, difficult to leave smoking. Best is to quit as early as possible. We have so many things now. Quit lines are there. You can go Dotra High in Goa. So it's the best state actually. Every school has got counselor. Every hospital, PSC has got counselor, not in the district hospital. PSC and CSC has got counselors, schools have counselors. So actually there is sufficient, this is given by the government impetus to see that tumka kire problem is there, you can come and discuss with the counselors and you can get away with that. Madam, in सांगला की e-cigarette is on the rise, especially in the girls. So लियो आमचे मातशे आता चड e-cigarette ओडूंक लागला कित्याक it looks very glamorous सारकी. तुम्ही आय डोंट नो हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव सीन ती सिगरेट मातशी अशी कन्सर्न पयलींच्या वजे म्हणजे कितें सिगरेट ओडप बरें दिसना मातशें ती स्लीक येता सामकी. आवय बापायक दिसता की ती मे बी लिपस्टीक बी लावपाची बी म्हणून इतकी बरी दिसता सामकी चकचकीत सारक्यो. आनी
such by Shah. आणि ताजेर स्पोर्ट बी जालो. स्पोर्ट म्हणजे कितें ते एकटे ओडटा मागीर म्हणटा आमी मातशें ट्राय करूं गो, हांवूय ट्राय करता एकट्या ते मागीर चडूच घेता मागीर सगळो धुंवर थंय सगळे कडेन मागीर खोकतात आनी बोमाळ घालतात म्हणटा पेपर स्प्रे मारलो आपल्याचेर, हो मारलो ते मारले म्हणून कारणां सांगतात. बॅगां पळयलेल्या प्रत्येकाच्या बॅगान 2-3 जाणांच्या बॅगांनी ई सिगरेट्स आनी आवय बापूय म्हणटा आमकां खबरूच ना हें आमी कित्याक केलां काय म्हणना. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू रियलायज. And the only thing, as Madam said, the market is as a step down from smoking. Step down from smoking म्हणजे ते म्हणतात ना हातून कॅन्सर जावचो ना तुका. There is no tar in that. म्हणजे तुका कॅन्सर जावतना आपण हार्ट अटॅकान मरू शकता तू. First of all, we have to stress on our life being a beautiful gift. देवाचे देणे आमकां. And why spoil it all by smoking? Huh? So why not use it in a positive way to bring some positive change in the life of others? आमी इतले लायफान गोडे डिप्रेस जाले काय. We should first of all be happy at least in India. आमकां आनी गोंया म्हणटा ते काम आनी कांय ना जाल्यार घरा गेल्यार जेवण म्हण मेवता. आई आमकां जेवण म्हण घालता ओंजोन कांय ना तुका काम जॉब मेळना पूण पोटान शीत कडी पूण वयता ती आमची. अब्रॉड कितें 13-14 वर्साचे जाले भुरगे सेपरेट रावतात. यू लूक आफ्टर युअर सेल्फ, यू लूक आफ्टर युअर फीज, यू लूक आफ्टर युअर फूड, एवरीथिंग. बट एटलीस्ट इन इंडिया, गोवा, वी आर लिविंग इन अ this where at last we go back to our parents, and parents at least even if we are jobless, nothing is there. तुका जेवण म्हण रातचे येवन घरा. So why make life so depressing for ourselves and for others? Life is a gift of God, and every day that we wake up in good health, we are always on a positive side. Remember the one doctoran सांगला ते प्रमाणे गेलो तो गेलो, he is on negative. And even if we are any bad may come, we should see. आता आम्ही काय बरी कोणाक हात पायच ना, कोणाक कांयच ना लायफान. somebody is on the death bed, suffering and suffering, आनी आमी कसले डिप्रेशन घेवन बसले आसतात, ते स्मोकिंग करतात. इट्स बिकम अ सॉर्ट ऑफ फॅशन. म्हाजो फ्रेंड करता, आपणें घेवंक जाय. सो डॉक्टरान सांगला ते प्रमाणे इस्कॉलांनी चालू जालां हें. इट हॅज स्टार्टेड इन स्कूल, वीच इज अ व्हेरी डेंजरस फेनोमेना गोईंग ऑन. भुरग्यांक एंड दे आर द इजिएस्ट प्रे. कॅच देम यंग म्हणटा पळय तो तोल्ले चालू आहा. एंड दीस इंडस्ट्री, गुटखा इंडस्ट्री, दीस टोबॅको इंडस्ट्री, दे आर हाय एंड पीपल, चड वयर ते. बट वी as government, as health department, it is very important, and as parents and as teachers, very important to see that our kids don't fall prey to this tobacco. It's, as the doctor has said, it's a slow death, but sure death, and painful death. Sure death, painful death, where you are making your life miserable and making other people's, your parents' life miserable. They are, and your dependents, whoever they are. So I think anti-tobacco day, it starts with cigarettes, and then it leads to drugs, and then it is no end. There is no reverse turn. U-turn म्हणटा तेका ना. Starts with tobacco and it goes on and on and on. तुका ते कितेंच तकलेन येना बाबा आपले लायफ बरें करचें तें. जे फिल्म्स आतां आमी 13 फिल्म्स येयल्यात गोवन सेक्शनान, स्टेट सेक्शन, आनी 10 फिल्म्स इन नॅशनल सेक्शन. In national section, first prize is 1 lakh, second prize is 50,000, third prize is 30,000. In Goan section, the first prize is 50,000, second prize is 30,000, third prize is 20,000. So whether all
to all my filmmakers present here, whether you have got a prize or no, the very fact that you all have contributed in making of your beautiful films for a good cause